Assalamualaikum guys. Hai. Okay, hari ni second day untuk exam. So kita punya final exam. Okay, dah habis dah untuk paper yang ketiga. Okay, so besok last course for final exam SEM 1. Yeay. Esok pula hari ni. Nanti lagi pukul 2 hari ni. Lalu dah. Okay, pukul 2 nanti kita ada last course, iaitu test pengajian Malaysia. So I'm proud of me. Bangga. Akhirnya I settle dah untuk SEM 1. Another 5 SEM to go. So at least bila I dah buat, I'm done with my own experience to doing well in university, so I can story to you cerita-cerita yang betul-betul je. So okay, siapa orang kalau dia rasa dia introvert person, kalau dia doing sales, memang tell the truth, only tell the truth je. Okay, kami tak ada masa nak cerita langit, bulan dan bintang menerangi awan, gitu, tak ada. So okay korang, doakan the last paper kejap lagi pukul 2. Okay, so I nak balik makan, masak dulu untuk anak-anak. So I hope everything going well. Okay, for today later on kita akan buat live selepas tu lah, fokus sebelum masuk bulan 1 untuk SEM 2. So nanti final exam pada bulan 4. So nanti SEM 3 final exam, menggoyang, final exam pada bulan 12. Okay, so nanti SEM 4 dah 2017. So nanti yang keempat, yang kelima, 1, 2, 3, 4. So sampai bulan depan kita ada sampai 4 SEM. So 5, 6 nanti dalam bulan 8 kita final exam, dan bulan 10 kita habis. And then kita akan convo tahun depannya selalunya bulan 8 macam tu kan. Okay, I'm doing well, so I'm proud with myself. Good job Nadia, good job. Okay. So okay korang, stay tuned. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye korang. Kejap korang, I tak boleh nak stop kan sebabnya